fallo técnico. Pues bueno, con Narcís no podía presentar, porque ahí en el playback presenté yo, pero casualmente también es que en el playback pues para allá y duco una altra persona para que presente per mi, ¿vale? Un segundo. Mira, Héctor. Bueno, bona nit. Bona nit. Resulta que con Toni y Narcís pues tienen que bailar, pues resulta que ninguno de los dos puede presentar. Entonces, per a una nit com esta, querien a un professional de les presentacions, volien a una persona en experiència, però no he trobat a ningú i he vingut jo. Però hi ha un problema, que és que jo també isc en el playback. Així és que no se m'ocorreix una altra cosa que passar-li el micro a Sebas i que presente ell. Que a mi Héctor m'ha dit que faig això, però no m'apeteix. Jo li passo el micro a Juanma. Yo no sé por qué estoy así, la verdad. Al este, va, pucha, tío, va. Bueno, pues a mi me feia molta il·lusió presentar als xiquets perquè es connecte tota la vida. Perdoneu-me, que és que estic molt nerviosa. Es connecte tota la vida, però com m'han oferit i si en el playback, pues yo tampoco puedo presentar, si es que no hay mí, por favor, presentamos. Bueno, y a mí que me queda dir, que un fort aplaudiment per a ells. This is Radio Hydro, ready to dance. Radio Hydro, ready to dance. This is Radio Hydro, rocking the floor. Radio Hydro, this is Radio Hydro, ready to dance. Radio Hydro, this is Radio Hydro, rocking the floor. Radio Ay, per favor.